Yes, ibihe byiza rwose. Reka nongere mfata aka kanya nsuhuze mpikaze mu mwese mudahwema kubana natwe. Ni murerekane rw'amakuru n'ibiganiro bigiye bitandukanye tudahwema kugenda tubagezaho hano kuri News Lab TV. Hanyuma ntabwo ndi njyenyine, nge ndi Fagika Inamura, ariko kandi Bwana Kalemba Aimable nawe ari tayari ku murongo wa telefone. Turaje ngo tubasangize uko situation imeze, uko ibintu bihindutse, uko bigenze hariya muri Sirazo w'igihugu cya Kongo. Turibanda ku yari kuvugwa cyane mu mujyi wa Uvira, hamwe mu mujyi ukomeye cyane muri Sud Kivu. Igisirikare cya Kongo FARDC ese kirazibandwa kizere kikerekeza he? Ko bigaragara ko cyo n'abambari bacyo barimo FDNB, abacancuro, ubwo birumvikana Wazalendo na FDLR nazo ziravugwa cyane. Bagomba kubasohoka muri uyu mujyi bakareba aho bazibandwa bazerekeza, kubera ko hagiye kuba haba ibintu bidasanzwe. Ingabo za MONUSCO bivuga ko zigiye kwinjira muri uyu mujyi, ndetse kandi mbere yuko zinjirayo harabanza hakorwe icyitwa ubutasi bwifashishijwe indege za MONUSCO z'ubutasi birumvikana. Hanyuma rero ibindi byose cyangwa se raporo zizagenda zitangwa arizo zizashushanya uko structure cyangwa se uko kohereza ingabo hasi ku butaka mu bice bya Uvira, ngo navuga ingabo z'umuryango w'Abibumbye uko bizagenda. Ndaje mbabwire uburyo muri Uvira umutekano wari wifashe, uburyo coalition yari iri kurinda umutekano ariko inawuhungabanya mu bundi buryo. Biravuga ko kandi igipolisi cya Republika Demokarasi ya Kongo nacyo cyari kibaza iminsi kinjiye muri uyu mujyi. Ubwo ariko kandi turareba hamwe n'amaposition M23 irimo, dore ko ishinjwa gukora operation agiye atandukanye ndetse bucece. Operation ari gusiga ingabo z'u Burundi zihatikiriye ku bwinshi. Turanyarukira ku operation yo gukorwa muri territoire ya Fizi, turebera hamwe mu Minembwe situation imezite. Tunakomoze ku ruhare rwa Eric Den Prince mu byukuri muri intambara yo muri Sud Kivu. Biravuga ko yamaze kohereza izindi ngabo, yamaze kohereza izindi drone ndetse n'ibindi bikoresho bya gisirikare mu guhangana n'umutwe wa M23. Natinze Bwana Kalemba Aimable, ndabanza mwakire ku murongo wa telefone. Bwana Kalemba, uranyumva neza? Bwana Kalemba Aimable, uranyumva neza? Ntabwo mufatishije neza, reka nongere ndebe ko byoroha. Ariko kandi Uvira ibintu ntabwo byoroshye na gato. Reka ndebe ko okay, biranze ariko ntacyo. Hanyuma haravugwa ingabo za MONUSCO, haravugwa ingabo za MONUSCO. Bwana Kalemba, uranyumva neza? Ndakumva neza Bwana Kayinamura, nagufuje kandi ndasuza abakunzi b'umuryango wacu mugari, twongera kwifuriza kugira amahoro impagarike n'ubugingo mu mitima yabo. Yego, nyemerera tudatinda, ntidutinde mu mayira, twinjirane mu mujyi wa Uvira hano muri Sud Kivu. Turebera hamwe uko situation imeze, bijyanye nuko mu byukuri ikibazo cy'umutekano gikomeje kwibazwaho n'abatari bake. Uvira iri gusiganirwa ku buryo budasanzwe nyuma yuko M23 irekuye uyu mujyi mu ntangiriro z'ukwezi gushize kwa Mutarama mwaka 2026. Bakavuga batari ko niba M23 irekuye uyu mujyi mu buryo budasubirwaho igasaba umuryango mpuzamahanga gusigarana ubugenzuzi bw'uyu mujyi, bitaba ibyo uyu muryango mu gihe utabonetse cyangwa se ubwo birumvikana MONUSCO niyo yabwirwaga cyangwa se yatungwaga gatoki, bikavugwa ko byibuze uyu mujyi warindirwa umutekano n'ingabo zitabogamye. MONUSCO rero byaje kwanzurirwa idoha ko ari igomba kurindira umutekano hariya umujyi wa Uvira. Hanyuma MONUSCO hatangajwe amakuru yuko igomba kubanza kohereza indege z'ubutasi zigakora ubutasi zikareba uko ibintu bihagaze muri uyu mujyi, hanyuma ingabo hasi ku butaka akaba ariko zisesekarayo. Coalition irazibandwa izerekeza he? Uratera icyumvirizo ukumva FARDC n'abambari bayo barimo Abarundi, Wazalendo, FDLR na Wazalendo barapanga kujya hehe Bwana Kalemba? Aka kanya turi kuvugana icyitwa MONUSCO nyuma yuko yemeje yuko igiye gusesekara hagati mu mujyi wa Uvira nyuma y'ibiri kubera Uvira. Ngira ngo benshi bagiye babona ubwicanyi, bagenda babona ibikorwa bitandukanye byagiye bikorwa na za Wazalendo, bagenda babona ibikorwa nabo bakeka yuko ari FARDC. Bigenda bivugwa yuko hari n'abamwe mu basirikare ba23 bakiri mu mujyi wa Uvira. Aka kanya rero turi kuvugana ubu icyitwa FARDC, FDNB, Wazalendo, FDLR bo baravuga yuko bagiye kwerekeza hano hasi
hafi n'umuhanda RT 1333 umanuka gatoya uva mu misozi iva Uvira umanuka yitwa za Tongo na Muhita aberekeza hasi na za Baraka. Amakuru ariko none bikavuga yuko abenshi mu basirikare ba FARDC nyuma y'ibikorwa bikomeje kugenda biba bigaragara mu mujyi Uvira uko umunsi ugenda uzahaza undi. Ayandi makuru dufite yizewe ijana ku ijana nuko FDNB FARDC bagiye gufata amato ayerekeza mu gihugu cy'u Burundi. Abenshi rero biravuga yuko mu basirikare ba FARDC bateguwe yuko bagiye kwerekeza mu kigo cya gisirikare cya Bururi gisanzwe kirimo n'abazerendo n'aba FDN benshi ba FARDC mu rwego rwo kugira ngo n'ubundi barebe yuko ubuzima bwabo babukura mu kaga, kuko urabona yuko nubwo havuga yuko abasirikare ba FARDC FDNB abashobora kuba bamanuka bakerekeza mu misozi ya Baraka, amayira amwe n'amwe arasa naho agifunze. Urabona ntabwo baca Uteni, ntabwo baca za Makobola, ntabwo baca mu misozi myinshi itandukanye, kuko aha hose biriya bice byegereye za Kishuna, iriya misozi yegereye za Karenga, iriya misozi za Minembwe, aha hose nta makuru yahise birasa naho yamaze kwagota. Rero iki ni ikimenyetso bwana Kayina mu rwose mabwiza ukuri ko akiri buze kugorana cyane ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC FDNB n'abafatanyabikorwa aho, kuko cyane ku ruhande rw'umutwe wa 23 bavuga bati aho tubategeye mu gihe MONUSCO yaba yinjiye mu mujyi Uvira, natwe turamanuka tuva mu byerekezo bya za Kitembo, turava mu byerekezo bya Kakuku, turava mu misozi yegereye za Kakuku hano muri Minembwe, tumanuka igihungu guterekeza mu byerekezo bigana hasi na za Marindi, mu misozi yegereye hasi na za Karenderende muri Kivu, tubatangatange tubagote n'ubundi iyi mibare myinshi y'abasirikare FARDC bakiri mu Uvira bifuza kwerekeza ndani ya ndani hano muri za Baraka no mu bindi bice bitandukanye bya Kivu, tubakomeye mu nkokora. Urabona yuko intambara n'ubwo MONUSCO ivuga ko igiye kuza mu mujyi wa Uvira, urabona yuko rwose ishusho y'urugamba ishobora kuza mu ishusho yihariye kandi itandukanye n'iyo twebwe twatekerezaga. Yego, hanyuma turaje tunarebera hamwe iby'abacancuro. None mbwira ubundi M23 irahagana he nyirizina, aho ibasha kureba ibiri gukorerwa cyangwa se movement ya coalition muri Uvira? Nihe misozi M23 irimo magingaya? Nukuvuga ngo makumyabiri na gatatu iri muri misozi yegereza Makobola. Makumyabiri na gatatu iri mu byerekezo biri hafi na Minembwe, hafi y'iriya misozi ngira ngo aha twakomoza mu misozi yegereye za Kibumbwe, aha twakomoza muri iriya misozi yegereye hafi neza mu byerekezo bigana hafi na za Kakuku. 23 iri ahitwa za Ruwerera, 23 iri za Murembe, 23 ahitwa za Sibatwa. Amakuru dufite nuko ahantu ho yamaze kwashika, bijyana nuko n'ubundi ifite gahunda yo kuba yakomeza ya ntego ifite yo gukoma mu nkokora FARDC abasirikare bafite gukura za Baraka berekeza ahitwa za Rukutwe n'ahitwa za Kibundu babagotere mu nzira. Niyo mpamvu biri kuvuga yuko n'amashyamba za Sibatwa, Kakomba na Ruwako utibagiwe mu misozi yegereye za Kamombo, aho hose biri kutangazwa ko 23 misozi ya Minembwe bariyo. Ibi rero bihuzwa n'ubundi nuko 23 dusanzwe tuzi yuko mu misozi ya Mwenga bariyo, mu misozi ya Zawalungu bariyo, cyane cyane rero imisozi ikomozwaho ngira ngo muzi namwe ubwanyu ni ya misozi ya za Kasoki, Bisembe, Butegere, Kabilongo, Biyonga, Kiyona ndetse kandi imisozi ya za Kamituga. Iyi ni imisozi ifite igisobanuye kuko iyi ni imisozi ihuriyemo n'imihanda iva muri misozi ya za Mwenga cyangwa se Walungu utambika werekeza mu cyerekezo cya Minembwe, bikaba kandi n'imisozi iva mu byerekezo bya Walungu na Mwenga werekeza hafi no mu bikuyu biri hafi y'umugabo witwa ngo ni Kalore n'uzwi ngo ni Nyamurozi. Akaba ari imihanda iva za Mwenga iva za Walungu yerekeza Minembwe, nanone kandi ihuriyemo n'imisozi iva Fizi yerekeza Karemi. Birumvikana yuko uyu mutwe nubwo iyo MONUSCO iri gupanga kuvuga iti
turagota ibice cyangwa turinjira mu bice, ariko uyu mutwe nawo ufite amayeri menshi uri gukoresha, by'umwihariko gufata ibice fatizo bitangatanze teritorizi zose za Sud Kivu kugira ngo n'ubundi FARDC n'abafata mu bikorwa wabo babura aho bahungira, cyangwa se no mu gihe bahungiye M23 itangire ibotseho umuriro. Ko bitoroshye, ntabwo byoroshye. Hanyuma abacanshuro ubwo, ariko mbere yuko tujya ku mucanshuro nagira nkubwire ko byamaze kwanzurwa ko umunyamabanga mukuru wungirije w'umuryango w'abibumbye ushinzwe ubutumwa bw'amahoro Jean Pierre Lacroix niwe watangaje ko mbere yuko teritwari ya Uvira ya hano muri burasirazuba bwa Kongo yoherezwamo ingabo zigenzura iyubahirizwa ry'agahenge, ngo hazabanza koherezwa indege z'ubutasi M23. Nyuma y'uko ku uyu mujyi rwose biragaragara ko nyuma y'ubusabe bwayo kuri ku muryango mpuzamahanga, urabyibuka itangazo Colonel Nanga yasohoye yari igenewe uyu Antonio Guterres umunyamabanga mukuru wa MONUSCO, bavuze ko Loni ariyo isabwa kurindira umutekano uyu mujyi. Hanyuma M23 inatanga gasopo, itanga umuburo ko ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bikomeza rwose izisubiza uyu mujyi. Ibivuze ko mu gihe MONUSCO yabiri mu mujyi wa Uvira bikarangira n'ubundi ikomeje guha rugari abagizi ba nabi ba FDLR na Wazalendo ngo bice abaturage cyangwa se bakora ibikorwa bigayitse, M23 ishobora kuba yakwadvancinga ikaba yafata uyu mujyi, nk'uko ndetse yagiye bigenza ubwo ingabo za EACRF zatereranaga abaturage muri Kivu y'Amajyaruguru. Hanyuma rero ubwo turategereje. Hanyuma ariko muri Uvira haravugwa inkuru ikomeye cyane y'uburyo witwa Eric Den Prince umaze iminsi wumva ko bivuga ko uyu yaba yarafashwe na M23. Sinzi niba warabyumvise. Yego, uyu munyamerika Prince rero washinze umutwe w'igisirikare cyigenga wa Blackwater, biravuga ko ngo yohereje abacancuro mu ntara Kivu y'Amajyepfo kugira ngo bafashe ingabo za Kongo kwisubiza umujyi wa Uvira wari warafashwe n'abarwanyi b'ihuriro AFC M23. Uyu mujyi mu by'ukuri tariki 9 Ukuboza nibwo uyu mutwe wafashe uyu mujyi kobereza muri centre ya Makobola muri Fizi. Kuva mu mpera z'ukwezi k'Ukuboza rero ingabo zidasanzwe za Kongo zo mutwe w'aba Hibu Special Force niba nibuka neza, ndetse n'abo yitwa Cheetah, urabyuka ko bagabye ibitero bikomeye mu birindiro by'iri huriro bifashije intwaro ziremereye, indege z'intambara ndetse na drone. None ku ya 10 Gashyantare rero ibiro ntaramakuru Reuters by'Abongereza byatangaje ko amakuru byakuye mu masoko ane yemeza ko Eric Prince yohereje abacancuro kugira ngo bakoreshe izi drone mu gihe ingabo za Kongo zari zikomeje gukaza ibitero bikabije bigamije gukura M23 mu mujyi no mu misozi miremire yo muri Kivu y'Amajyepfo. Bakavuga ko abacancuro bakoranaga ndetse banajya cyangwa se ngo bakoranaga n'abajyanama b'Abanya-Israeli bagize uruhare mu gutoza imitwe ibiri y'ingabo zidasanzwe za Kongo ku buryo za kwitwara mu rugamba ku manywa ndetse na nijoro. Gusa ngo abo Banya-Israeli bari bafite inshingano yo gutoza gusa. Hari icyo bamenye ku ngabo za Israeli hariya muri Uvira? Rupango ingabo za Israeli mu makuru mfite ya nyayo nuko zitaratangira gukora akazi kazo mu buryo bw'itse cyangwa bweriye, gusa igihari nuko zihari. Abarurwa nibuza abarenga 116 bivuga yuko bazanwe mu rwego kugira ngo banze bakurure amakuru y'ubutasi, bamenye uburyo ibikorwa bimeze hano za Kazingira, bamenye uburyo ibikorwa za Kiriba, bamenye ibikorwa uburyo bihagaze mu mirambi ya za Munanira, mu mirambi ya za Kalungwe, Katungu no misozi yindi itandukanye yo muri Uvira. Bamenye uko bihagaze n'ubundi ibikorwa bya bitangire. Ibi rero biterwa nuko n'ubundi hakiri ubwoba bw'uko mu 23 ikiryamye amajanda mu mujyi wa Uvira n'ubundi kigeze hava cyane naho itari akaba ari abaturage bari gukorana nayo. Niyo mpamvu uri kumva rwose hari ikikango gikomeye cyane ku mpande zose, kumva ngo Abanya-Israeli barahari, kumva ngo Abanyacacu barahari. Niyo mpamvu rwose ubona yuko byanga bikunda urugamba rwose no kuba rw'abamagasa, kuko no misozi n'undi gize imihanda igereye Uvira uva za Bukavu hariya uva za Kamanira, haravugwa yuko amakuru yatangiye gukora deployment bidasanzwe.
biravugwa ko hari ingabo 2500 zatorejwe hari icanzu zimaze iminsi zigaragajwe ngo izi zishobora kuza kwifashishwa mu kwisubiza Uvira kuko barabona ko iyi miryango kurindira umutekano uyu mujyi bizagorana cyane. Noneho ubwo twakomozaga ku makuru y'abo banya-Israeli muri Uvira, amakuru avuga ko aba bacancuro bakoranaga n'abajyanama b'abanya-Israeli ariko ngo bagize uruhare mu gutoza imitwe ibiri y'ingabo zidasanzwe za Kongo ku buryo ngo zakwitwara ku rugamba urumva ku manywa ndetse na nijoro. Gusanga abanya-Israeli bo bari bafite inshingano yo gutoza gusa ntago bagomba kujya ku mirongo y'urugamba. Tariki 17 n'iya 18 Mutarama AFC M23 yakuye abarwanyi bayo bose muri uyu mujyi ishingiye ku busabe bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari zayisezeranyije ko niyubahiriza ibiganiro by'amahoro bibera i Doha muri Katari ngo bizasubukurwa. Hanyuma ariko icyo gihe akazi k'abacancuro ba Eric ntikari kagikenewe ku rugamba kuko ingabo za Kongo n'imitwe ya Wazalendo byasubiye muri uyu mujyi kuva mu gitondo cyo ku 18 Mutarama bitarwanye. Umwe mu bayobozi bavuganye n'ibiro ntaramakuru Reuters agasobanura ko abacancuro basubiye mu nshingano yabo yibanze bahawe na leta ya Kinshasa yo kurwanya inyerezwa ry'amafaranga yinjizwa n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro mu birombe bitandukanye. Avuga ati bari bakeneye ubufasha mu kwisubiza Uvira bifashishije ubushobozi bwose bari bafite. Bati ubu basubiye mu mushinga wo kugenzura uburyo umusoro winjira. Noneho nubwo abacancuro ba Eric Prince basubiye mu birombe byo mu y'agaciro, bivuga ko leta ya Kongo ishatse kongera kubitabaza ku rugamba ngo basubirayo. Nta kabuza rwose ngo batebuye rimwe bagomba kwica inyoni ebyiri nkuko amakuru arahangaha abitugaragariza. Tunyarukire muri Fizi utubwire ho byifashe bite. Makobora iragenzurwa nande? Tugaruke mu misozi yo mu Minembwe utubwire uko situation imeze, twirwana ikomeje kwesurana n'ingabo z'u Burundi ku bwinshi bwana Karemba. Rusango muri Makobora navuga yuko igice kinini kirimo umutwe wa 23 kereka n'ira misozi yegereye ahitwa za Swima, imisozi yegereye ahitwa za Rukutwe hafi y'ikiyaga cya Tanganyika. Aha niho havugwa yuko ari Wazalendo ndetse kandi abo mu basirikare b'Abarundi, ariko ira misozi yegereye za Kigongo, imisozi yegereye hafi n'ubundi muri Makobora amakuru kiracyahari. Mu gihe kandi mu misozi yegereye ahitwa Murembe naho havugwa igitero gikomeye cyane cyagabwe kuri Wazalendo FDLR abitwa abanyatura. Umutwe wa 23 kivuga yuko bashegeshe ku rwego rudasanzwe kuko ahitwa Mondwa mu gasozi kitwa Murembe habereye imirwano ikomeye yaje gusakiranya aba banyatura, bikaza no kuvuga ko 23 yaje rwose no kubambura intwaro nyinshi ndetse kandi navuga ko 23 yakoze akazi kadasanzwe muri misozi. Nubwo rero bitayoroheye kuko ahangaha muri Murembe biravuga yuko atari igice bari gukontrola neza 100%. Hakurikijwe n'ubundi bitero bya FARDC bimwe na bimwe biri guturuka muri ya misozi za Baraka, za Karenga, bicayitwa za Kagera na za Kishura bizamuka hafi y'umuhanda RP 1333 abigana ahitwa za Ruwako n'ubundi mu byerekezo by'imihanda iva muri pozisiyo za Baraka wegera Minembwe n'ubundi mu byerekezo bigana ahitwa za Murembe. Ariko se Baraka aho bimeze bite? Ubundi Baraka coalition iracyahari yose cyangwa M23 iri kubatera icyugaza? Avuga muri no pozisiyo ya Baraka 23 nta gihari hari mu buryo bwa kinyamwuga. Hari abasirikare ba FARDC benshi bari bahiganje ndetse kandi n'abasirikare b'Abarundi n'abatanzania biravugwa n'abatanzania muri rusange kuko muri kugaragara yuko igice cya Baraka ari nacyo gice Abarundi n'abasirikare ba FARDC basigaye bizeye cyane kuko ibindi bice byano muri Sud Kivu. Reka ngushimire cyane. Yego murakoze cyane. Yes, arakoze cyane bwana Karemba Aimable ku makuru cyangwa se kuri updates atugejejeho. Ayane yari kuvugwa cyane kuri uyu mugoroba muri wazo mutese M23 ifite rezo yo kwisubiza Uvira.
kuko rero nk'igihe yasabiye umuryango mpuzamahanga cyangwa se yasabiye ko ingabo z'umuryango w'Ubumwe zajya kurinda umutekano muri uriya mujyi, bigeze n'amaginga ya coalition arizo ziri kwidegembya FARDC, FDNB, Wazalendo na FDLR aribo bari kwidegembya muri uriya mujyi. Nubwo ngubwo no kohereza ingabo birakigwaho ngo azabanza hakoreshwa indege z'ubutasi zimenye uko bimeze, zirebe zirubanze zirunguruke zimenye situation imeze ite. Byumvikane ko rero bitoroshye n'akana gato. Nta jambo cyangwa se natangazo na rimwe ry'umuryango mpuzamahanga cyangwa se niyo MONUSCO ryamagana gusubira muri Uvira kwa FARDC, Wazalendo, FDLR ndetse na FDNB n'abari abacancuro. Reka tubihanga amaso turebe aho biza kuba bigana. Nge 5-5 turakomeza kubana. Iyi ni News Lab TV. Reka mbibutse ko aya ari nayo mahitamo yanyu meza.